rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob, Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje. Judu je Tamara rodila Pereca in Zerah. Perecu se je rodil Hecron, Hecronu se je rodil Ram. Ramu se je rodil Aminadab, Aminadabu se je rodil Nahšon, Nahšonu se je rodil Salmon. Salmonu je Rahaba rodila Boaza, Boazu je Ruta rodila Obeda, Obedu se je rodil Jesa. Jeseju se je rodil David, kralj. Davidu je Urijajeva žena rodila Salomona. Salomonu se je rodil Roboam, Roboamu se je rodil Abija, Abiju se je rodil Asa, Asaju se je rodil Jozafat, Jozafatu se je rodil Joram, Joramu se je rodil Uzija, Uziju se je rodil Jotam, Jotamu se je rodil Ahaz, Ahazu se je rodil Ezekija, Ezekiju se je rodil Manase, Manaseju se je rodil Amos, Amosu se je rodil Jošija, Jošiju pa so se rodili Jojahin in njegovi bratje o preselitvi v Babilon. Po preselitvi v Babilon se je Jojahinu rodil Šealtiel, Šealtielu se je rodil Zerubabel. Zerubabelu se je rodil Abihud, Abihudu se je rodil Eliakim, Eliakimu se je rodil Azor. Azorju se je rodil Cadok, Cadoku se je rodil Ahim, Ahimu se je rodil Eliud. Eliudu se je rodil Eleazar, Eleazarju se je rodil Matan, Matanu se je rodil Jakob. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Vseh rodov je torej od Abrahama do Davida 14 rodov, od Davida do preselitve v Babilon 14 rodov, od preselitve v Babilon do Kristusa 14 rodov. Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča. Bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, ker je spočela je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je poznal, dokler ni rodila sina, in imenoval ga je Jezus.